жаратканым берсе. Dostlar, amansızlarga bugün biz Nokat rayonunun Kayrağı sayına geldik. Hazır Baktulu apam doğum gününü kutlayacağız. Ağızkı Rəsədəbəsindən oğul Medebekmətdən sürpriz kutlayacağız. Neyse kettik. Özüm alsam apaki kadırına jeter bile. Apam gülsün ama karday bacı aksar. Doğan kızmen kutlayacağız. Мындай жаштардагы көбүн жашам ушундай неберелеримиздин улдарыбыз бактысына ар дайым бар болгон бактылуу болуп сизди туулган кыз менен куттуктап уулубуз Медербектин атынан куттуктап келдик. Karday bacı Börөктүн суусу болсо берер элем картайбас болуп апа ичер белең аламдын алпы болуп жаралсам да бир жолук азабымды чечер белең. Şu bala çakası menen, şu algan car menen, şunlar tekrar kızlarının baldarını uayını görsün. Şunlar bir tane de çürüyoruz. Hicayip edek. Tamam,